she mama ma wakwa abamfa wombra attention TV wankasa wosomfo ekuwa papa bi ni na nda beef be na ho beef mewo so wakasa maka cho da me di beef di menu agye ho papa nkanka manchine wo mu no ono da me de bon krakra onya asam keto na asan so da anua anointed rice mewo dem no onya asam keto akra na nda wona no beef no wo ho enda no ende due yankasa no beef asisi orra no biara kan wasam ni benyim na na Mcbrown wefi Despite Media no ze no ho akobo media general na won samsam na ofi honom no nsam a wepuepue mu nya asam ketwa Ola Michaels nom na Kwame Nkrumah tikese nom na ne won kekadofu nyina ho aba we betwa bi abam na Mcbrown pa wasam nyina nyi da na Mcbrown you ungrateful na mesro bebrebe enda so de me akasa me CEO oye prophet back to back enda me nyina ba ye ba twetwe ho nkomo no wa so de gya ankasa mama nkan chiro de Queen Vasti Foundation ena wo so masen maja mezi dem dwumedi a ote dem Mcbrown Queen Vasti Foundation no onye mona se maka se mezi nkan aka chiro de oye philanthropist bia wo gbedwuro man Ghana mu a wo gege ntare kakra ena mpaboa nsu ediban mekire nzama anyipa de ye no ho a oyeye bia waza ko prisons waza ko orphanage wodi bi so akoma street children wodi bi so asanso akọ work and then hospitals wonu ma sabi won san nso ho akire gwa no na eja wodi da nzama nyina wa bobo ano no waza akoma hon mesiro bebre sika so iwo sika ebotum na za aka ho eja na ye za akọ ye homboa papa mami se nshira na ba onya asam kitwo ihwe njanka rehwe obi other prison dem danu Yesu Kristo kan no o se anya ma wonua no na anya ma me so ewrade nti yenye dem na eja nshira na ona ma asene bi no wuso wonsa aka bi na dem kwa anya adu ne yefade yenye nshira o ono nya de rekotu ya tight another rekotu yisika kasi bi ato osofu bi ne otado de bi ono dem na sofu na nkasa mpo na waba abo no beka chen den nshira nyim sisi adam nzamai ina nyankopon odi ne nshira odi fado odi ba mai men komisi yo ho na eja yenkobo nkomo na nkasa wa so de eja nkasa papa me ma wakwa ba ejoso na papa no pe wa so pa o enso sana ensem ye hi ensamfu bi ye hi won ya tina mama ni abere ko ano pe me wo ba ye me amito ho se chese wontumi ngina fa akumpo kra na ma bi wo ha na ntwa ye se okasa na mesma ye o man ni difo na ise bitimi kire madwe no wa sama na nti ya adwen kire na ebi wa be hye bi mu na hye wo so a no se back to back batana no wa sama nyem o difo back to back no rekasa no nti problem ni ho na ana penso so be da se mo frame na mo frame so a you say so ayo abedu ya mi shira mo attention TV for amen na mo se then me etwebu moment ni papa asam na asa ayo kesene nyoti nyina anye de na Mcbrown ye nyina yetinizin was ni twem e na echi ansa na odi no kobo Despite Media okoye United Showbiz e na onye Mcbrown's Kitchen ni nyina na eja orokodo e wo Despite Media ho na yanka bia nhyem ye wo hwa ni ayi Monday ya e na ye hu de wo yije no ayi inauguration foforo bi e wo media general ho wasem nyina nye de na Mcbrown sisi odi no ho akobo onua TV nti no ama Despite Media adwuma ye funu mu binom wose wonte ase na Mcbrown you ungrateful den nti no odo oja adwuma ho na so obeye nipa bone a na onche de onye Father Dixon kra na odo ye bone otedam nti no wanya de kra de membri ya ye womi obotum no weje Despite adwuma ho no wako oye nipa bone oh one the nsem bebre e manumu abnamo way that my small girl bi no wo Neat FM no abnamo way no so na asem nyina de say yehu de na Mcbrown ti onua TV do na so perform yie di a na che de onya ni hyehu ni nyina efri Despite Media ho no e na wo training dem then asem behind there embre na Mcbrown no re da ma no Kuma Wood concert na ye kwaton wa cassette mu na ye de kwhwe nya TV do no na da ma Despite Media no krampo na wa ba asem bisa no nyen medas wa yimfi ba kaso wie piao amisa mami chia Ghana fo nyina na mami chia ati for madafo followers yes o mo do difa ko sempi back to back
medasa for a gospel ministry as a general overseer. Okay. Now UTV for any baby a hypocrite. Entire UTV. Kwame Kumatikasiye. Fisuru kosi form nyina. Nipa ninkai. Ai. Mekwa mo biaba. Meba. Na ai Ola Michael. Gamanfo ba mabiansi Ola Michael. Tutwenu uhuni sani. Nipa fun Ola Michael. Anape Ola ebechi siusa meko. Ebechi siusa meko. Ni America ne se. Oni aba. Papa. Miami say ho se. Irrespective of ni omo kekenya se na mama Mcbrown ni papa for me pa cho. Abrabọ de etise ntwedi. Obi enu ofro ntwedi o ka so ofro ba ko obegina fa ko. Na ne opeso ne saka ne sanka. Ena mi bi se oba UTV no. The input. Nyama ono so de abese UTV mma ya akono no. Me pa cho. Onwa ka ho asama na. Ande omo ka ho asama. Fina we fi one esisi ana omo bo na chi. Ene me pesa me ka che Kwame Nkrumah tikese se. Oye radio ache, oye hypocrite. Anything akwa we Fifi Bansen so UTV. Yes. Papa ni nyansa. Ohun se mo mugu UTV nyina omo ye hypocrite including this father this thing anga so oye hypocrite. Oye hypocrite. Nanka onye hypocrite obi Ola Martin. E ma na tena ka se na mama Mcbrown ni papa ne fo. Ola Michael me bi se Ola Michael se ne. Onua TV sika UTV for tu na onua TV dobo no me yansa de mana. Ola Michael beka so ompe. O man fra man fa so kra. Oye nya twom. Oye ni papa ne fo. Ola Michael ni papa ne fo. Ne me person me ka che na Mcbrown say me pa the life must go on. Of course. Why na o say ni nya do so a on fa bi nka ho. Why? Or the four bay, and when you're on than the Japanese. Said down go there, yes, where Africa reaches. So that's what just mean to turn the year. And that is, Abraham, your mom here. So, Kwame Despite. I am in your boss. So that's why I need fufu, need abanquine, need chalote, need drink, need insua. Me pesa me catch la mo say any abrabody ye mo wie. Yes, it's true. Me pesa etie fo mo ntia se me kan you court to dan ye kori go bo bi atanya na ni pere ni mai mo bo won aka nyina esere na busuafo di abobu won aka nyina esere na court na lawyer judge na president was yes my lord oni asemi aka e ni ko ankoka Ola Michael ankoka Kwame Nkrumah tikase wo ye nya twom omo ye hypocrite omo ku peace from ho ene wa mo ho ya nkom obi ma it is na mama Mcbrown say ma che o UTV and you scared mama na mo say me better me life no be so better me meku nyani mu a enfom so be ne ho from so bi ani ho so bi ankwa e be ne hu so be perfect. Yes, anu ni asam so bi ankwa ye be ne hu so be perfect say na mama Mcbrown ti ankwa hwe UTV oye program hwe programs so wonya and then I said, I'm going to call. Or see, I'm going to be yes. If you then, as I see, Ola Michael, I come in Kumatikasiya. Nana Mcbrown and Nana Mcbrown. The lady is a versatile, or told you, baby. And today, you know, some kind of feelings. And young saying, you generous work is what? It's a blood. It's a my baby, my policy, I'm a part of. Sabi e ma na mama ya ho efe be ma bia ya ogre enti ma na mama Mcbrown say no maduma me ye no e se me ma na fa e da fumsu da wo ho fumsu bia no e da na ka kire ana Kwame Despite o di wiase nyina ma no o di wiase nyina ma no ye papa ko kantaka osafo kantaka papa mi chia onyame hira papa wo se ka kire wo kra so betimi aye ne obi aye betimi aye. In your patches and Mcbrown tell UTV some more than one.
na omo kasa no krampo no da busa say omo start wo ya kan say despite media hwa no sa na omo fi me twafufu ma na beton kan so no me no mo nkwa me pray mo ne American say ya bremfo ene Kwame Nkrumah tikase no o start e do we fa Kwame Nkrumah tikase ofi ai oda ayirebi ofi oda ayirebi o se fa o sa radio station wo enso da so ti peace fm akokura politics ai o Kwame Nkrumah tikase ada na mfi peace fm na yo mo bi menya dwuma ye wo Ola Michael otra o hwan ti radio station no ada na mfi ho mo bi meye into peace fm ya ma no mfi ho dia yo mo bi kita CV wo twa UTV kwans a wo nya bi nye wo twa all the media aye o se Kwame dia onko because Ghana abro ni be yie okwa no de ni bushi ni abasha ho ntitsa na mama crown koi obi abetre dwan mu ono so anya adwuma yes media general for mami tu chama mo wa camera na mama Brown na yefe pa eno che say she's important yes omo ma na yefe pa she's important na mama Brown is important or actually important wow what does it yes but say nipa na mama Brown assassin so na sabi tafracha ya abakura no ni bi wo ye nyankopon ma tese bi kaka so ba UTV no benya ba UTV o se Kwame o produce babies na too hypocrite to trust them for nipa pony for conconsent for ma pampom na be pa ada na Ghana for tell nipa ye die so se tell na ni die sesa e bia na mama hwe Onua TV na e ho but na emblo sa Oni nipa ma Onua TV ko Onua TV Captain Smart yes enti se bibi wo mu na mama Brown the way o sit the way the woman comport herself the way o ni kasa na samba kro me kasa na wa respect no once we about me kasa wa kasa say ne ma na fi woni wa wie on kasa be I respect the woman a lot me woni say udi agora be show back to back papa ba meka boni ba meka ola mike we na tina radio suka say wo pesa we star just one da kwase ampeni ti ola mike Jimmy Fort so ola mike what me tina radio say producers bi wo ha wo pesa we star kra obewe no kra wo pesa we star ono so bewe enye sa akwa ne kan ana mama Brown ba mani pa ye nipa nya dwuma ya set separate one ho ko sa nipa ne na wo ye nyatwo ola ye nyatwo Kwame Nkrumah tikase wo ye papa fo aba kokra wo ti no fudwe fi wodo bi ma ye dwuma free wodo bi ma ye dwuma enti media general me kan wasem ya bia omo na asom ne ho but Captain Smart ko eno o di moral foforo ko wura mu yes ama dwuma na lefti e ama na ye be wo say media general is media general say Captain Smart fi asa ko radio ofriwa ene wo say media general for say na mama Brown o ye versatile bibi wonu mu ye ko fa ba etime abringe amamre Ghana amamre UTV omo ye hypocrite twa Mikasa NDC type na mama ye UTV for na sisa ye no mo tije bribe omo policy omo ti gu mama ni masisa ena won se twa mo e be so mo say na na kufuado omo ntimi nka hypocrite nyatwa e be so me ka che ye papa ye nua ye dofo ye papa Kwame Despite say what uti na mama Brown to this is a privilege to some people to go and apply yes so many adwumaye enye time when so classify as a evil because lady inside the account no so not the fee krom ko pa che o man ne ko kasai ema back e dem ye no ye nipa is a better life yes woni be ma crack na be ma ne twiti bad no ye wi a e ma mo hwemani be ma bi o pe kabu she oni nsu she ontimi take in be ma fa god na betu fie na ba de na mo ene di na ko fa ma biska de na mi jano ene be ma o romantic o bad is here soon na mama Brown you media general for I worship no I want no am an I fair and I see the courage of the woman yes o Captain Smart interview no Captain Ajimudo papa onim sasamu na ya bremfo also ni I will angel what they can yamfa this month e kwa wie next month
May no ube say na abefo so onua TV ube so oh say oh media general no hwan dey record to captain o say UTV no and fan shit say first no mo nko a be say no competition captain ma competition ba media nim nti ama pressure ide atọ mo na captain ko betima asisi Ghana nyina o captain onim susu sam so oba what does it on the media to me catch say me go send child dying they are the old part of trying what does it Ghana we should this is a time we need to give our woman to a credit so betima e bi oba be sia otumi dan nyama ni man be fe e dey bi na aka yes na kwa me kuma tikesie papa pani mu ti se wo na ti ko se dondo. This is the time to give our women the credit they deserve. Dentina asam bisani de. Dentina Ghana hanom. Here embassy afo presenters. Yezi yenwe simwodo dem. Asam bisani nyen. Meka ye fia poku aso dem ano so oya den ka odini program no betwe fia brochi na oza aba no so dem ano so nsem bebre. Ansana sabi wotum wagina atum. Ebusia mama sanka obiom de Queen Varsity Foundation ena wo so masen meze dwumedi ote de meze abro one na manu olutwagu screen na se bomozina na phenomenon na nyi won dinkita hodi na Queen Varsity na ngasa se meze nkana aka chew de ona ngasa na oyo D4 ba inzamane zeba onfa nkwa rodem obompai odigodo dem ro be ya wo so kura no inhira ni bi obeba wodo in subscribe ya bomozina na subscribe na mi a share button no do mesra ohwe na onsi ate dem ro ba ya ebeti story ni nyina ase meda wase bebre eku apapa bi ni Attention TV Mcbrown.